laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. fof tawata ko oɗo ara to naatoyde aljanna kono tawata oɗo o meeɗi ko wiyete kon mayde o meeɗi ko wiyete kon mayde nden nde satti e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mahaaɓe maaki allahumma hawwin alayya sakaratul maut ala inna lil mawti la sakarat ala inna lil mawti la sakarat allah mi dorikema newinanan ko wiyete ɗeɗɗere mayde e yo jaka ko ni mayde nden woni ko muusiri ɗum ɗore komo neɗɗo mo annduɗen tawata o jogaaki bakkati faqad ghafara allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar allah yaafikemo oko waɗunoyo o waɗanoyo e konnguli karamo koɓe o jogaaki bakkatu kono ko ni mayde nde wonno ko sattiri e makko fama baluna nahnu ayyuhal ahibba kon musikkuɗen noon enen e allah on jarribori e wuurugol e ɗe leyɗe hananino en ka tinnoɗe ka wakkinoɗen ka heblanoɗen e nde ñalande ɗo ɓe neniraɓe meɗen ɗo ɓe nawnaari sakko hara innen ko nawnaare nden kono ko allah imi fa isa jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastakdimun o yini nokkuba la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un si tawi mayde nden ari a innata acce haami waɗo yawo programme ɗo acce haami yewtitoya ka ɓey huure acce haami yoɓita nde ñamande acce haami yaha lagine acce haami juula ma acce haami itta sadaka si mayde nden ari ko ɗon e ɗon woni ko nde ƴettitayma ari e qissaji nene mariama alayhi salam mo annduɗen ko sonnajo moƴƴo kanko woni numéro e sonnaɓe moƴƴuɓen kono ɓay hewti mayde nden o landino so accey haakilal makko o ara tigi tigi on o wasiyomo ko malakul mawti wiwnomo allah innina nde teppere maɗa wata tawtu nde teppere ɗa si wona hara mi tamirohuma on mi tamiwonkimaki musidɓe julɓe tedduɓe hande hiɗen dari doole no woodi jawdi no woodi laamu no woodi a wowlay ko faalla waɗa ko faalla yaha ka faalaɗa ñande goo aray hara ɗi piiji ɗo fof ko so tawi a waɗanama bani adama so wallinama ka hoore leggal fii lootede so wallinama ka hoore leggal ko wiyeten ko fii fewnede ima ka molko hande kadi juuɗe ko si a townanama koyɗe ko si a townanama conkima hay ndendeji ɗin ko si a ittanama si a wallinama ɗon ha aduna on lanni a wawata memɓingol leɓol goto ko noddata noddete inna yabnu adam fayyo ɓingel adamu ayna quwwatuka honto doole maɗe woni doole ko sonkirayoɗa e hoore yimɓe piira yimɓe yenna yimɓe honto doole maɗe woni ma ada afaka ko ɗum woni ko lo'imma hande a lo'i a foofi yimɓe yiyey ɓanndu ma si ɓe ittanarima conci a wata itude conci ma ko ɗum lo'imma hande o innama kadi yabna adam fayyo ɓingel adam ayna maalo honto jawdi ma ni woni a finaynoɗo bimbi siko hiver siko été ko fewndi wo e moɗo ɗum haɗatama yaltugol yaha ɗaɓɓoya jawdi honto jawdi ma ndi woni ma afɗaraka honɗum woni ko waɗuma hande ko a baaso amara hay e hunde iɗa waali ɗon si wona lincum ƴetta wallina e hoore awrama hay ɗum haray awrama o ko ni woniri nde ñalande ɗo nde hewta naylan nde hewta nayi en enen ɗo fof ala hay e gooto siɗa on tigi rewrayɗo si a heɓoye aljanna ko be rewra e ngol laawol wiyetegol mayde wal iyas billahi ɗe mooli allah si tawi kay ko yiite jahannama ala ka wawɗa rewrude si wona be rewra e ngol laawol wiyetegol mayde almawtu babun nde mayde kone dambugal kone baafal wa kullu zi nafsin dakhilu kala jooma wonki o naatiray ɗon ko be rewra ɗon nde allahu subhanahu wa taala o daaluno kullu nafsin za'iqatul maut kala jogiiɗo wonki ko meeɗay ɗum mayde malayika ɓen ɓe wi'uno kamɓe tigi tigi on wona wonki jiɓe jogi ko aji saamu nuraniya kamɓe ɓe tawaka ɗo allah subhanahu wa taala o daali e aya goo kullu man alayha faani kala ko woni kon e hoore ndi leydi fof ko lannay ɗum malaikaɓe gonɗum ɓe wiwno nahnu sukkanu sama minen komin wonɓe ka kammo dowga min tawaka ɗon kadi
Allah subhanahu wa ta'ala o daani honɗum ka aya tammo hollugol wonde ma fof ma yeyi o inni kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde ko halkoto ɗum lannay ɗum mula few sowona jaati Allah subhanahu wa ta'ala ki ko Allah betu woni ko luttoyta kadi kanko betu woni fuɗɗinoɗo mo maraka fuɗɗi kanko woni sakkitotoɗo kadi mo maraka diga haaɗi oɗo betu woni ko luttata ko on sayi malaika ɓe kamɓe kadi ɓe andi wondema pellet ko ɓe mayayɓe musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum maranɗen nde ñalande ɗo ñande nde ɗo hewtani en ko honɗum marɗa ko hiwroytoɗa ka ƙabru maɗa si malaika ɓe landikema man rabbuka hombo woni joni ma est ce que hiɗa andi ko hombo woni Allah hiɗa andi ko woni e qur'an hiɗa andi ko suratuji jel woni e qur'an ko suratuji jel woni e hoorema ko ayeji jel woni ko hunjiɗa ko firo ayeji jel woni ko anduɗa asbabu nusuli ko jel woni ko anduɗa ko ɗum ɗo woni ko landeteɗa sa landama man rabbuka hombo woni joni ma be yeetoɗa malaika ɓe ko hombo woni joni ma sa wuuri ɗo noon programme ji maɗi fof asanda ma o fof no heewi kono wuurirte tun kono ala nder ton ko honno ma yirte ko honno waɗata ñande wallinaɗa ka ɓeeniniraɓe meɗen waali ɗo ɓe tori Allah yo Allah mo yaafoɓe sile malaikaɓe landigema man nabiyuka hombo woni annabajo ma o a anda sunna anda ko woni hadis anda gurdal nelaɗo anda sonnaɓe nelaɗo anda ɓiɓɓe maɓɓe anda ko honno ɓe wuurinno adoɓe ne leede anda ko honno ɓe ndira ko duuɓi jelu ɓe wuuri ko duuɓi jelu woni ko ɓe fatori qur'ana ɓe nder duuɓi joni woni ko tippi ay e hunde e muɗum woni ko annduɗa ala honno wata jaborade si ɓe inni man nabiyuka ayyuhal ahibba si ɓe innima kitabuka ko honno wonno deftere ma nden wonay ñallal a janngari qur'an wonay yontere a janngari qur'an wonay lewru a memari alqur'an ani Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗo taƴodiri kala faalaɗo yewtidugol e Allah ko yo janngu qur'an sina janngude qur'an haray ko andi Allah woni e yewtude si a faalama non yewtugol Allah hara ko ya yewtugo o jento ko ya naatuka julde fodde hiɗa juulude haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jentima si tawi hiɗa janngude qur'an haray ko a woni e jentade daaluya e Allah subhanahu wa ta'ala ko be men yo asbi hoore mum e nder 24 heures on ko suratuji jelu heɓata e nder 24 heures on ko ayeji jelu woni ko heɓata nde jannguɗa e nder hittande nden fof ko ayeji jelu woni ko hunjiɗa e nder hittande nden fof ko hadiseji jelu woni ko hunjiɗa e nder hittande nden fof ko masalaji jelu e diina woni ko annduɗa ko jelo fallituɗa ko jelo fallituma woni ko jaɓuɗa ko honɗum waɗanɗa diina ma kam ماذا قدمت لدينك ماذا قدمت ليوم تسخص فيه الأبصار موطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء wonɗum ardanɗa hoore ma nden ñande nene dogata ɓiɗɗo doga nene ɓiɗɗo doga baaba li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yuhni nden ñande mo ɓeɗo jogii fiyaake yonayɗo ɗum a faalaka nene ma imasine musidɓe julɓe tedduɓe si tawi nene hayki ɓiɗɗo si ɓiɗɗo hayki nene si nene hayki baaba hawki ɓiɗɗo muɗum ko nde ñalade ɗo Allah o daali ya ayyuha nnasu ttaqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdiyatin amma ardat wa tadau kullu zati hamlin hamlaha sonnajo sowiɗo hara ko mo lewru ma lebbi ɗiɗi ma lebbi tati si ɗiɗi nden ñande ko waloto ɗon ko yalta sonnajo on huccita yaha ara o haajaka ngel ɓinguel makko ɗo musidɓe julɗo tedduɗo sonnajo ko naɓata e sonjaji e sowande lebbi jeenayi ko reedu tawa jaka goɗɗum hino wooɗi ko wattamo ka hakkille makko ko sonjatamo haa tawata hannde o faalaka o ɓiɗɗo makko ɗo ko ɗum waɗta ɗum nden ñande ko ko wiyete darngal hiyon hunde arimo tawate nde ɗo satti e makko yulɓe nde iwi e makko li kulli imri'in minhum goto kala e meɗen nden ñande no wodanimo fiyaake yonayi ɗomo ko ɗum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki jama o fof immoyto ka darngal yawmal qiyama ara mo be immoro wano tagirano ara wona jonki
hay ko on tigi teddinano ko ngara fof hino ar ene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha on sey ɓe fesi eni enene laaɗo ɓe immoyto nden ñande ara ɓe worɓe ndeno daara men minen kadi minen daara worɓe e laaɗo sallallahu alih wa sallam makilla ya bintu siddiqa nano woniri wayi yo ɓiɗɗo golguinɗo o wonɗu nden ñande mo ɓeeɗo jogii fiyaake ko yonata ɗum nden ñande ara wona ndaarugol ko sonnajo ɓorti ara wona ndaarugol ko duhiiɗo ɓorti musidɓe julɓe tedduɓe sa fokkitika meɗen ɗo nagine a hebloto yaha daara ñalaande hawrandema nden réserve nden ñande ɗaɓɓa argent de poste biyen o timmi hebbina valise ma o fof noddaka meɗen yeetoɗaɓe hiɗa yawde ɗaɓɓa aranayɗoma ka airport otowal ƴettaygal ma ɗon namama haa ka weeroyta ɗon joni musidɓe julɓe tedduɓe ñande malakul mawti on o ari kanko happotako haa prépara ko fewɗo ɗo haanuɗen heɓilde anditen ko ɓe yewti en ɗo kon jooni aray si bani adama o laatike fure aray piiji makko ɗi fof ɗi darike aray si wona piiji tati no tawa e majji ko wiyete kon sadakatu jaariya sadaka ilowo ko ɓeeɗeniraɓe ɗo wanno ko ɓe artinanno hoore maɓɓe kon fii kala ɓe faatike ɗum ɗo continue hannde kadi ɗum ɗo darotako no tawa e muɗum ko ɓe nodditiri on ɗo kon e asere arowo ɗo fi ɗaɓɓugol suudu Allah fii ka waawe moɓede ndareɗo ɓiƴon e nder ɗo sen lannodiri nder ɗo fof alamo meɗen no mo jogaaki parcelle ka meɗen ma woɓɓe gaynino darnude ɗo jogii lambañi ɗo jogii kaɓene ɗo jogii ɗo jogii ɗo kono si innama waɗe ɗo fii suudu Allah ɗum wallahi koɓe yaltinta ɗo ko ngara ko barkiri konko waɗɗa ɗon ko ɗum woni ko tawoyta yeeso maɗa konko luttinɗa ga accani ɗum ɗo ronoɓe ɓen ɗum nafatama hay e hunde jawdi ndi andinanɗa hoore ma ndin ko ɗin tawoyta ka gafru maɗa ko marɗa ga kon ko ɗum accanɗa ronoyɓe ɓen wata goɗɗo non yangano jawdi ara ko ronoyɓe ñamata ndi ɓe funsa ndi ka Allah yiɗa yarlaki asibore mayre ko a woni ko fawi acca waɗangol hoore ma a anda si ɓe waɗa ɗoyte musidɓe julɓe tedduɓe aray mayde kan yoni ko wiyete ko waaju si tawi mayde yonaari goɗɗo waaju aray ala ko yonatamo waaju ɗi toriki allahu subhanahu wa ta'ala o yo Allah yaafo nene Ruqayya yo Allah wattituɓe e yaafaɓe ɓen yo Allah okkuɓe firdawsil a'la torki Allah rabbul ibadi yo Allah hoɗiɗiɗoyɓe e nene Aisha nene Khadija nene Maryama e nene Asiya wonduɓe e sonnaɓe julɓe faatiɓe ɓe fof yo Allah yaaforde sabu yurmede makko nden اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إن كانت محسنة فزدها في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وهادرنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا الى حبك اللهم انا نسالك فعل الخير
الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فاثبتنا إليك غير غزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا والكسل كلا والبي والإبانتال.